Migbabala yung lokal pulisya ni San Simon. Kareng Memalan, Parikil Kareng nigkalat ang modus o mag scam ang magpanggap miyembro ni PNP bang manikil pera kareng biktima. Tepalwal nemang babalaing pulisya ning Balansang Simon king publiko kambening mayayakit tabayong modus operandi daring kriminal o scammers na maningil pera karing Memalen. Binalalas ng Chief Inspector Louis Gonzaga yung teknik agagawan daring kriminal ang magpanggap high-ranking official ng Philippine National Police o metong karing ating posisyon king hukuman para manakong pera karing individual. Pabalo da karing karelang bibiktima na atin lang warrant of arrest pauli ning ali ustong pamamayad o pamanutang king metong a credit card company o posibleng issue na arapan ning biktima. Ketiyo makipagdiskusyon o manyawa ding scammers na resolban at sumahupla king may sabing kaso ang maging kapalit namo ning madagol a halagang pera. Dagdag na pang Gonzaga, ustong apaniwala daring scammers ing biktima, keti dasabyan na ipadala ing pera gamit ring remittance shops, imbis king bangko bang alila makilala ring tunay dang lagyu. Dagdag na pang babalang Gonzaga king publiko, ang magdoble ingat at maging mapagmatsyag king modus at iwasan ing pamagtransaksyon king ali kilalang individual at ali pera ing paralan bang arapan o iwasan ring legal cases. Ako po Jean Argoso para kay Newsforce Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.